I 10 ljudi s ovome servera, danas ćemo igrati Creeper Attack na Hypixelu, a s nama je... Sebian Traction. Za koga krećemo? Za vejtujemo i dalje, za vejtovanje. Evo i dalje čekamo i čekamo. Ali još 9 nas je, maksimalno 14, znači još jedan prilike da uđe i krećemo za 30 sekundi. Ljudi, mi smo sad na... Pa još jedan treba, evo krećemo. Ljudi, znam da mrzim vas čekate, pošto sad ću malo da sed ovo. I evo nas opet ljudi, krećemo za 2, 1, je... Jupi, evo ljudi, malo smo prekratili muke. Ova igra se zove Creeper Attack, evo ako nikad niste čuli, tu moramo da odbranimo ovog seljaka. Seljo. Od ovih, na početku je veoma lako, samo ovi slabi creeperi. Ima nas, koliko, mnogo nas ima. I mi sakupljamo ovo zlato, evo vidite, meni piše skroz dole u ovom pisancitu, piše 40 golda. I mi sve što možemo da kupujemo kod ovog selja. Naprimjer, možete da kupujete kao eksplozivne strele, da kupujete jače strele, da kupujete jači luk, armor, da kupujete kao heal up, evo ga zombi, ja moram da ubijemo, iđi zombi. Evo, sve je teže i teže, naprimjer kad dođe Iron Golem pa je njega teže, pa onda 2 Iron Golema pa još teže, pa onda creeperi i zombi, pa sve. Jesi dalje tu? Ne, poko Skype. Ne, zašto? Evo, creepera možete na početku ovako dobijete i sam, to je već lako. Ali kad dođu oni jači, već vas mora prije toga trojica. Je završio? Jes. Ja sam mogao roman napisati svojim citatima. A dobra, da objasnim onima koji nikad nisu. Ispadim mi mač žuke. Objasnim ljudima koji ovo nikad nisu igrali. Mogu samo reći, treba se čuvati od seljaka od mobova, vrat. A da opiše malo da bude zanimljivije. A dobro. Ja pucam, vrat. Ajde, Creeperko, dođi da te ubijemo. Silujemo. Idemo na hype. Lolo, Indija. Golem, Iron. Napadni! Evo, dođi ovo Iron. Ne! Mene siluje, ne! Ja ga napravim s leđa. Dođi s leđa. Koliko imaš konica? Nema pojma, 227, vrat. 227, alo, pomoć. Je, meni imaju free dropove zbog snimanja i puno mobova. Jedan samo mlatim mačem, brate, koga udarim? Da samo, to, ono koga ubijem. Da ovdje možeš da ubijaš svoje kukulele. Ja mislim da nas ne bi ostalo ni dvojica. Realno, brate. Da umri već jedno, moram godinu dana tu udaram. Aleluja, dobio se dosta. Da ljudi, zaboravili sam napomenu u svakom klipu, kad stignemo do 100 suba i ja i Serbian Production radimo giveaway sa premium accountom. Ja sam našao neke premiume, ali neću vam kažem, ne mogu da vam kažem na kom sajtu, pošto zanimljivo je ovako da vi čekate da damo giveaway. Giveaway, kako već ići. Ima 3 heta. Gledaj ovo kako se pripremio. Pozdrav za tebe. Ko? Zove se Minecraft. Vidim te, evo tu si. Mali pingi, jes mali, ja brate jak. To. Imam 527, znači još 750 mi košta Iron Man, ja ću prvo kupiti u stvari, ja ću prvo kupiti armor pa ću onda ovu postati mač. Voske, ovaj umro od Baby Pigmana. Pa dobro. Imam sad skeleton se spomenu, dobro nema ih. Evo ja čekam onda creepera. I ovo je vrate ubijeno zato što je upucao skeleton, pa vrate koliko skeleton vi imate. Ajde ljudi. 657, još malo kupujemo prvi dobar armor, prvo dobijemo armor dobar. Dobro, armor da kupim eksplozivne strele, šta da kupim? Ne, kupi kako se zove. Vidio sam sad načeva, ništa strane. Gdje je golem? Pazi, evo ga, onaj električni, električni creeper. On je mogla sam, ovaj lik u njemu, kako bi si rekao. U njemu. Vidim te. Here we go.
Alarm golem, sad sam čuo taj pakleni zvuk. Dođi, dođi. Brat, opći mod Rafal. Što je najgore, on samo ne napada on selaka, nego samo nema srce da stoji. Što je najgore, on samo nama povlači. Također sam počeo novi serijal Call of Duty Modern Warfare 2. Oooo. Počeo snijam, onako pred glupe Minecraft samo snijam. Pa ja sam razmišljao nešto novo snimao, ja sam mislio nešto snimao, nešto preko interneta, nešto. Sjećaš li mi igrice kao mafioza i to? A, to znam. Ne! To, koga je istrelio? O, ja kupam bolje. Ja ne primećujem koliko imam konjica. Ja isto nisam provalio. Sad sam... Jej, full iron! Ja imam 200 konjica još, a Ja imam isto 200 full iron. Dođi, ja ću zombije uvijek, ako su već spawnali. Neće, ali ja Creepera. Creeper, dođi mamo! Ljudi, vidite da sam skoro objavio preživljavanje. Mislim, ne znam kad će ovo video da izađe kod mene. Izvinite, ponovo, ako niste gledali ako niste vidjeli, izvinjavam se što nije bilo zvuka. Pokvarilo mi se nešto oko Fraxa. I eto, stavio sam vam tad muziku. A ja sam snimio 1v1 na Battlefield. To nisam vidio, moram vidjeti. Brate, vidjet ćeš zadnji lik. Četvrta. Zadnji lik, ne, zadnji lik, čovječ, znaš kako haker, ovako glava na pola prepolovljena i ide lik udara. Pa moguće sjećaš i kad je meni bagovalo, kad meni je glava bila u polju cijel teo. Ne, nego glava gore, njema je glava ka gore, glava u nebo i mene udara. Pa to je klasičan haker. Koristi aimbot. Sram viš bio. I ovo što sam htio sam nešto kažem, pa nešto sam mislio na internetu, neke igrice, nešto zanimljivo, neke, na primjer, ako hoćete, meni bi najradije bilo da snimim Head Sockera. Na primjer, nešto mi se to snima, mnogo, pa... A možemo ja i... Ne, udari ga, ne! To! A ja i Serbe neće zajedno snimiti, ako on hoće da snimimo to, kako se zove ta igrica, ja sam zaboravio. Koja? Mafioza i to. A, ona je, klase, To, možemo da snimamo, ne znam kako se zove, vidjet ću tu naziv. Ne! Ako hoćeš to da snimamo, ja hoću, a ja ću snimiti Head Socker, da ima malo serijal. To će vjerovatno možda i danas čak izaći, 3 klipa danas. Dobar. I meni će danas, vjerojatno ovaj neću, ali izbacujem 2. Danas ću Call of Duty izbaciti i izbacit ću... Šta sam ovo snimao? A da, s tobom onaj... Koji? Kako zove? Bowsplit. Bowsplit, da. Eto, na mom kanalu je izašlo, kod mene se deći manji fail na kraju videa kod njega, ali nema veze, ja sam izbacio Bowsplit. Sam. Ne, alo, Lasilo, on je... Evo ja sam ubio ovo Creepera, 700... Alo, ti ubijaj Creepere, brate, mene juri Iron Golem. O, dvojica. Imam frame dropove, brate, zato što udara brzinu svetlosti. No mene se okomio. Je dobro nije. A malo health mi skida. Po srce. Mislim, je da je to puno 10 udara sa gotom. Udaraj ga! Pao mi coins imam 749, pa... Da, vidim. Oj, crkvi, to već jednom dali ste realni. Bez koji... Dobijem zombi, jer imamo se par. Ne, mene juri. Ja ne znam šta se ovdje dešava, samo udaram napred, vidjet ću. Ej, mogu da kupim mač. Meni ima frame dropova koliko hoćeš. Ju šta ja? Meni je 5-7. 11, dobro, sve je manje, pošto ima manje čudovište. O, kako ih je armija! Ču da ih pobijam, ovo naslika, neke. O dobro, vi pobijajte, ja sam ovdje support bo, znači ja ne mogu. O, idem, jedan su jedan. Ne, brate, šta jedan da se nešto se hvališ. To, one... Ne, basam ga! Ni sam ja ne znam koliko ima srce, brate, nek me neko čuva. Dobro sam. Ovo... Ja nisam dobra. Ajde daj, da se spavnujemo. Evo spavnuo se. Ali ima manje konjice, sranje. Dobro, ne, imaš više. Manje! A šta, imaš više... Ne, brate. Koji free dropovi? Ja ću vam na skeletima gore, ne može.
ljudi, izgleda smo izgubili mislim, dosta smo stigli, ali smo ipak izgubili. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz!